Alo. Kanti seseyamala wonke lawo ngafanele ukuhamba njani? Ya wena anti yakwazi izwana ngisemnyathini la. Ye ngisemnyathini anti yakwazi vele nxa kunje kwi lockdown vela angeke ngikwazi ukufonela anti yakwazi. Ukufona ngenxa yami imali yakhona ngiyithatha ngaphi ukufonela. Khona lapha ngilambile. Angilakudla yakwazi lockdown yathola zwi. Ya but anti yakwazi yonke into ivaliwe vela ngila plan ukuthi thiwa ngayenza njani anti uyafaka imali efonini but ubethe ukudla into siyavunyela ubethe ukudla anti uyafaka imali khona apha efonini yenze lokhu zenini ngiyathenga ngefoni. Anti yonke into imisiwe vela akula mali transfer yonke into imile anti yakuzwana ayisebenzi ngani ngiyafona la kuyasebenza. Izwana phela ngisemnyathini la. Mayazi mntana. Definitely yeah. Hadi za kubona after 21 days. 21 days onke lezinyabe ngingaphi? Sizayakha mdala akuhluphi lapha abantu abanasabe sizabaplastela sibayakhela anti ngoba ngiyenzela ukuthi wena ungabatshela phela ukuthi balindele quotation. 21 days ngise mina ngizatha ngizenza umntana akho ke mina ke konke nje. Ngizalungisa mdala. Wena thatha iquotation kuphela mina ngizabenza lungisa mbonti ngenza njani. So ngafuna ukupendelwa lana. Mpendelwa ngiyenza masinya lapho umntana izala mina ngiyapha ngezigala ngesisusa sakho leso. Seze simbulalisa. Phela mina kithi ngilabantu futhi into khona into yakho le yinki. Alright anti. Ngicela yenza into ecaca lapho ngicacele kufanele bheki. Ngizalungisa amadila ngkhona anti mdala. Ufonele bheki zakudinga imali ufonele bheki ungabungitsheli into zakho wathathi ngimfonele. Alright mdala wena uzontshela nxa kungadlula lokhu ngizosihlale siye plaster ka1 konke sibonke senza njani anti. Yenza masini ungabambezeli la ungabambezeli. Uyaphele kahle kanti alright mdala anti. Okay. Alright mdala alright asabona nxa sesivunyela ukuphuma mdala ngoba vele kumele silalele umthetho lawo ngoba ungayilahla vele uyakhathwa. Ngiyabona so yenza masini kodwa la ngicela ngenzele masinyane yazokutshela ayazofuna ukwengikhwezeni iBP. Into yakho la ngizise yenza masinyane nesisomntana yakhula konke into zonke kufanele zenze isikhathi esinye. Lapho into yakho vele sungena phansi ngokuba angifangani ndikhopha ngani ngithu. Alright mdala nje. Yenza masinyane nongangithokozela ngani ngithobele semqubeni la. Jwana mdala. Alright mdala kuthi bengisalungisa okunye lapha mdala. Mdala mina. Amadila kona sizasotha wena ungawali andi siyabe sizasotha amadila andi. So no. Ngiyazela masinyane ke ucaca into zakho ukuthi ngaphi. Alright mdala andi. Ngiyacela. Wona mdala mana ngenze something la mdala. Ngabona sengizofona futhi lapha ngithanda into leso. Mdala ngizoze ngurobhe mina wena nxa ucharge la ucharge siyabe sizabona ukuthi ucharge emalini. Sibe ngeke ngurobhe mdala mina wena linda kungavele kudlule khona kumdala mina ngiyasotha out into yonke kanti. So ngiyasenza ukuthi senza yenza ukuthi amadila ngikona wena ukhulume nani abantu sizabaphasa plastela kuphela uyabona. Wena ngicela ngikhuluma ngiyenzela nje ngokusheshsha. Alright mdala sharp.